бәмс колор өллик эдилим көрөбүн оголор интерьергилер профориентационный выездар денлерне Москва коракка, Санкт-Петербург коракка интерьерген барактырын бараллар. Аны уллагана бу бос кола калан бараммын 2 тегиттим. Опсай количество уллагана уже бехтен тагыста. Онна билген бу барар боллакпына Новосибирская, Томская тетен билген. Вустар бәйләрен көдөрөллөр. Бу мандык специалист орыптын хәбби хамандык баллар. Бу мандык өрәккә өрәне хәтенсә манна ларагот. Манна хигит көрәгот дигән. Аны оглар көрөллөр. Мин маннан тирепин бу манна условията бидән үчүгәй, бу манна меха фырттакпына бидән хайдагым, бидән үчүгәй дик бәмерлегым дигәннәр бәйләре талаңлалар. Айтинтен таханан буланым бәм кружок да клуб интеллектуальных игр ден. Анна боллаган огларга әби аннулар гитабын. Анна өй өттен хайнарар аннулар дип күрдүк. Ол таханан биге боллаган хаз бидди класстахбыт. Мехабилин биохимический профиль. То есть бәм же өренен такылып профилим. Анна анысыннан бир класс опсай бехне оглар. Ол бехне оглар мен научный деятельный кемлехбин. То есть научный руководитель булан бу мандык сфера бардакка бедан үчүгөй боло деп кайсыкатын уямын такаян деп күтүп берек. Ордын Российский университет дружбы народов. Ол үчүгөй бай университет это биһанны келер битер булана. Албахбай арас таздойду народтарын көрүспүпүт, кинлер хайдах беренлерин көрбүпүт. Механ нахастык эте, аны көрөр. Эссе Санкт-Петербургский государственный университет. Ол үчүгөйте. Ол барта музей курдук, уплахан былыр гытем билер университет. Хобур мен профтуринне балана Аллах өйдәвәт этим. Хайдах киревини, хайдах университеты, анда хайдах калеммен кирекпен себеби киревин да хоктуен сана Аллах хоката, ха. Мен профтурга кирбитим, бу сырҗыбытым. Ал хөҗәм балана арас кыха хайдагым битим. Бу хайдара кохагана ричми хасабт веспет. Бу будан септи бер, ана мен тохтахнырдым бу барта хайдарыгар хамбай хатан килбәппиннән. Ата ал профтурга хөҗәм буланы бәйбин биллагымне. Будан онатын корта көрбүтем, сыннымытым. Уруп болна атын хиргелирдах пенан ушалыра вертеритим боди. Антон болна манна калан бутуах именно гуманитарный кайсалахы генден халы вертер класстар дах бити. Мен болна уруп болланы бәвер хатан верпетим бола. Диен ханны веретим, оны бары просто кихи ойгарыра онны көйт. Олим балах кихи беден тылынан терәбет тылынан туттан маннык тугаретеңнән көрән еген вертерге шөй багая. То етакка боллана, жай филолог тейтакка агатыла боллана агглютинативный тел болар, антон учитыл боллана английский флективный тел болар. Хәп, онна бу маннык тыллар кайдах бәйтә маннык построениета егенден калпан теңнән еген научный биле күрдек еген контерен хашыгы дип булан такка. Олим болна, манна иркага боллана туба курылты ден манна каддара кихи бәйтен ордук каддара маннык баска свободный күрдек хананда. Тоҗетакка кимдана ни маннык мухамманны контроллан ен хислахатчыбат каябат. Олим боллана оголарга ордук элбәгы кепсиякка көрдөрөкка баракка. Оны болланы бихи бар астына бут, оны бихана автор болланы ара үлебетер эффективный булган такар булган. Лицей 2015 сылахы гуманитарный хайс хатымдар бидим. Онуттан бәмәс колабар лили калбитим быел. Сөйләтим агай. Алар сәргәхтер, лилерин сөйләр. Тан сакалы ага саңардагына кенеттен бәйтә тан сайдар дисаныбын, мен роктарбын сакалы да сатыбын. Онна тан колабра бу история урукку болбут дигәннәре да билинге бола турар событиялар биттән җөрәли карабыт раз оценкалары карабыт оценка демле накратемага нутан асбидҗа гаталар уннан
бәдин санатын этер, деятельностный подход тем болар. Началать тахана, немана туттабын ай, бәем проектны үләни хлобрага бәйт үләли хтагдыгын урокка, чоны кине теманы бутан шедик биләрде. Хлобра билинге уяга Штал орогла ден орокка кине манды консультант курдук болон надо дегенни гүнсеп.